Ahee, nomkena kambe ka Master Xitsonga Analyst Channel. Yeah, of course, namuntlha hi ta hi Ben when the president when he throws a shade at Munghana Lonene FM. So previously I fike hi endla video leyi ni nga fika ni kombisa ku hey, a yi sukeni na Munghana Lonene, a yi sukeni. So if mi nga se yi vona swi kahle mi yi vona ku mi kota ku kuma a better context. Yeah, so ka siku ra muntlha of course ra 21 ta November ni fike ni scroll ka account ya Ben the president. By the way, na account timbirhi, ku na leyi ya president Ben Mayengani, and then tlhela na leyi yin'wana account ya president ya Ben Mayengani the president. So mi fike mi va awe leyi ya khale yo vuya yi kota ku ya yi vuyisiwa. So ngori ra kona yi fike yi posta ka leri rin'wana ra nyuwana. So a hi scrolleni, loko ni fika ni scroll ni fike ni kuma ku hey, yi fike yi tsala hi post here laha yi nga fika yi tsala ku naswona leswi swi wela eka matimu ya Ben Mayengani. Hey, so loko yi fike yi pfula la swona ku hey, ku na image leyi nga postiwa la henhla la naswona ku tsala swa SABC na Munghana Lonene at the background. So obviously leswi i event ya Munghana Lonene FM. Loko hi languta stage lexi swi vona ku it's vandalized. It's very very clear, it's vandalized. Leswi ku nga ku ndleke swin'wana ma swin'wana swi komba swi tshovekini la na leswi na xitulu hambi xi tshoveka hambi xi yo wala, as you can see there. And then there's also another image, as you can see ku na musi la, most likely ku nga ku ri na tear gas, as we can see. Yeah, so then kan mi nyika a backstory of what happened ka siku leri. Yeah, so ka siku leri kahle a ku ri ti-awards ta XMA 13. Bona the awards leyi ti take place between 6 November and 8 November. So swilo leswi swi humelele hi ti 7 ta November loko fika ku humelela hansa liya. Like leyi mi nga fika mi ba pause if you want to read these things here. A ku ri ti-awards tetiya. So swi humelele kwala hi ti 7. Man kuma so prove yi kona ku swi humelele hi ti 7 of course. Mi nga jaheli comment. Mi sa ku ri ti-awards ma ti vona leti nga listiwa, so mi ta ba pause ni nge swi hlayi leswi. And then ku va hi kota ku va hindi kona laha vona yina. So sweswi hi ta hi tlula hi ka video leyi nga tekiwa loko kha ku humela mhaka liya. Yeah, so ku na video leyi nga fika yi tekiwa very Basbo a nga yi teka the same day maswona 7 n'hweti ya 11 2015, as you can see there. Yona nga yi teka loko kha ku humela mhaka leyi laha kha laha va fika va kombisa ku fika ku nghena Dr. Joe Sherman. However crowd a yi la Ben Mayengani, so hi ta hi kha hi fast forward ma swi kuma yana loko se yi sungula ku beni. So laha ku laveka beni mani kuma loko va nghena Dr. Joe Sherman se ku fighteriwa, as you can see a ma nga lavi vo hello mi le ku fighter ma n'wi beni mi le ku fightereni hambi swi kota ku swi kotela hambi ni ta ku yi swilo leswi ma nga ku swi hoxeni la na base no beni, as you can see ta kha yi hindzisa yi kha yi famba ma swo sa kha ku na papa ra swikotela ma yi vona mos liya yi ni hlekisa na leyi mali hambi mali a yi ri ku lweni leyi Wi-Fi yi ku dlaya leyi hambi sisiliya or mani leyi Wi-Fi yi ku dlaya loko kha yi ti lwisa la a ma la beni, as you can see. As you've heard, ava kha kombisa ku ta kha nghena Joe Sherman. Ora nya. So it's just like he fast forward la ku nga sungula swa tear gas, of course. Tear gas yi sukele la. As you can see. So you continue like at the aftermath, as you can see. Sound hey, Mr. Nakuriyo ya Munghana Lonene FM, so there's no denying ku akuri tota awards letiya. So which means the dots were connected correctly, even though mina angeza ngena ka swilo leswi. Meeting ni ngwiri hey a bene kendle goal. So la wo loko if you can shkom loko anga afika ng ben muzila anga wona ka yeah. So nguna mi ri koka that event mina jela if Ben the president a ri kona, mina ni nga swa ni nga se swi landzela ngo 2015 mina jela if Ben a ri kona laha ka ti awards na
because based on risimu lera papila, which I believe might be linked to this event ku ri hume hi 2015 na rona ka December Revolution, i kombisini ku swi kombi loko a nga ri kona kha event yi ta va successful. Mfana loyi ta endla yena yi tiva shut down ka papila. Yeah, so now the question is, xana Benny president yo la ku befa Munghana Lonene FM or un'wana wa mutirhi wa kwale na? Hey, the question still remains because swi komba na ku yi nga va se yi kwate ngopfu. So ta hi vona swo swi famba swi kha swi ya kwini. Loko na mi nge za mi subscribe mi tleka subscribe mi kha mi update ku ya mahlweni.